الباب الثالث الفصل الأول بمعنى كتاب التروى فصل إن كمنهاج المسلم دمبغال تتبانغال نيوتن في الأخلاق في نيكوجين فصل أرانون نيوتن في حسن الخلق في مؤيقل نيكو وبيانه إبانغنا نقول إن كن نيكو مؤيق الخلق نيكو هيئة كمباد راسخة تتتوني في النفس كندر وونكي تصدر توهن أولى يالتا عنها اندرنجي كونغون الأفعال الغليل الإرادية فاندادي الاختيارية سبادي ودرادي فولونتي توانون دي غليل من حسنة كو إمودي لبادي وسيئة إبوندي وجميلة لبادي وقبيحة إكانودي كنو يتي نجيكو tawata golleli waɗiraɗi volonté labaɗi iway e mum ma golleli waɗiraɗi volonté añaɗi iway e mum hande kadi ɗum ɗon wiye gikku moƴƴo ma ɗum gikku bonɗo waya ɗin noon wabilatun koɗi fewtotoɗi bi tabiha sabu muulodi majji on li tasirin sabu battingol alhasanati moƴƴere afan li taasiri sabu battingol at-tarbiyati ko ɗum woni jokkodiral alhasanati moƴƴungal wa sayyi'ati e bonungal fiha e nder majji fa ida ma rubbiyat si tawi woni ni'irama hadihi l-hay'atu ndiɗo mbaadi ala itharati l-fadila e dow ɓurnugol suɓagol ko moƴƴi kon wal haqqi e goonga kan wa hubbul ma'rufi e yiɗugol ko moƴƴi kon wa rahbati e lerɗangol fil khayri moƴƴere nden wa ruwidat ki ɗum ɗintinirama ki yarnirama ala hubbil jamili e yiɗugol ko laba wa karahiyatil qabihi e añugol ko kaani kon wa asbaha dhalika ɗum ɗon wontay taba'an laha ngikku makki muulodi makki tasduru tawa yaltay anhu iwa e makki al af'alul jamila golleli labaɗi bi sulati no newori ko alda e forcegol ko alda e forsitagol wa duna takallufin ko alda e fawtagol qiila wi'e hande kadi fi e ngu ngikku ɗon khuluqun hasanun ngikku labago wa nu'itat hino sife tilkal af'alu ɗin ɗon golleli aljamilatu labaɗi as-sadiratu yaltayɗi anhu e ngikku ngun biduni takallufin ko alda e fawtegol ko alda e forsugol no wi'e hino sifore bil akhlaqil hasana ngikkuji labaɗi wa dalika ɗum kon ɗon ngikkuji moƴƴi ka hulugol hilmi wona jogagol ngikku muñal tawa kanko sa waɗimo o muññoto wal anati e waɗugol duyi kama annaha wano woniri ngikku ngun ida uhumilat si ngu welsindama ngu tertama falam to haddabi ngu ne'aka attahadibi ne ande allah iɗa yowitotonde biha e makki walam yu'na toppitaka bi tamniyati ko ɗum woni mawningol ngikku ngun inasi lil khayri haamirde mutirde moƴƴereji ɓulirde yaltirde moƴƴereji alkaminati suuɗiɗi fiha e nder makki aw rubbiyat maki ne'ire tarbiyatan ne ande sayyi'atan bonde hatta asbaha ha ki wonta alqabihu ko kaani kon mahbuban hara ko ɗum ɗo woni ko yiɗa ko laha e jungo makki wal jamilu ko laba kon makruhan wonta ko aña indaha e jungo makki wa su'aratu wonta hande kadi arradailu jaasuɗi piiji hoyɗi jaasuɗi ɗin wanna qa'idu e piiji ɗuyti wanna qa'isu e piiji ɗuytiɗi ɗin angal piiji ɗi timmaɗin piiji jaasuɗi ɗin fof min al aqwali e morde konguɗi wal af'al e golleli addamimati ngiñaɗi kanuɗi allati ɗin tasduru yaltayɗi ɗin anha e wonkikin e ngikku ngun biduni takallufin ko alda e fawtegol ko alda e forcegol qila inne hande kadi fiya e nder ngun ngikku ɗon khuluqun sayyi'un ngikku bongu wa summiyat ki innire ɗum ɗon tilkal aqwalu ɗiɗo konguɗi wal af'al e golleli addamimatu ngiñaɗi allati ɗi tasduru wonɗi yaltude anha e ngikku ngun bil akhlaqi sayyi'a sabu ngikkuji bonɗi wa dalika ɗum kon ɗum ngikkuji bonɗi ɗo kadi en adda misal kal khiyana wono siforgol jampagol wal kadibi e fenande wal jazai
e ɗeñƴagol kala kañum piihum janukun ɗeñƴoto wawa piyangue aladu kañum hunde heƴata e mum si ɓi nawnuɗo seeɗa ka nder ɓeygure immo taƴo kaarimo a maya yoni si fokkiti marché kuppi gokkunni immo ka yi'a wonu wullito hino fesa hino ƴawra hino jippora ɓottama e tamƴinagol tamƴinora yimɓe ɓen acca ɗon tamƴinorgol Allah yowa goddol mum ngol fof e hoore ko yimɓe ɓen wal jafa'i ko ɗum woni wal jafa'i e yorugol ɓernde wal ghilati e jamfagol kadi hani wal fuhshi e jogagol boniri ñaa wal bada'i e jasere mi manata on tigo ko gollata kon ko peeji jasuɗi ɗin ɗum wama ilayha e ko wona ɗum wa min huna awa ko ila ɗo nawwaha al islam on findiniri bil khuluqil hasani ngikku moƴƴu ngun wada a noddi ila tarbiyati faade ne'orgol ngun ɗo ngikku fil muslimina hakkude julɓe ɓen wa tamniyatihi e mawningol ɗum ɗon fi nufusim ka nder wonkeji maɓɓe wa atabara islam on taski iman al abdi imanu jiyaɗo on bi fadaili nafsihi saabu ɓural jikko yaltata kon e wonki makko kin wa islamahu e silmande makko nden jebbilande makko nden bi husni khuluqihi saabu moƴƴugol ngikko makko ngun wa asna allaha taala hino allah teɗu toɗum hino manti ala nabiyihi e dow annabajo makko on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam bi husni khuluqihi saabu moƴƴugol ngikko makko ngol faqal allah daali wa innaka an muhammadu la ala khuluqin azimin wa amarahu allah yamirimo bi mahasinil akhlaqi jogagol ngikkuji moƴƴi faqala allah daali idfa duñiri billati nden hunde hiyande kañum ahsanu ɓurde labeede safe awalegoy yottor hunde moƴƴere nden sa waɗama bone فإذا الذي أتويو أم بينك وبين من هكذا ميمون عداوة كأنه ولي حميم وجعل الأخلاق الله ودينكوجي الفاضلة مؤيدين سببا سبب تنال كنو هبوري به سبب مودن الجنة مقال عليتودون وقال دالي وساريوا أدن إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون بين اتسدك في السراء في عند الستين والضراء في عند الله الرود والقادمين الغيظ بين مدعي بتكر عندكم كم moƴƴono wal afina e ɓen yafotoɓe ani nas ga yimɓe ɓen andi ɗum ko gikku moƴƴono wallahu yuhibbul musinin wa ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam alla immini nelaɗo makko on bitmami ha saabu timmingol nguɗo gikku moƴƴu fa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo allah maki innama bu'istu ande de min komi nelira li tammima ko fiyo mi timmin makarimal akhlaqi ngikkuji moƴƴi ko tawno hino heddi kon applicaka wa bayyana sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah ɓangini fadla mahasinil akhlaqi ɓural moƴƴere ko woni koye ngikkuji moƴƴi fi gayri ma qawlin ko tawata hina e nder konngol gotol fa qala o maki ma min shay'in ala hay e hunde fil misani ko waɗoyte ka nder peesiɓe ñande dargal aftal ko ɓuroyta teddoyde wallito jommum min husnul khuluqi ha mo hewtiti ngikku moƴƴu sa yaade e ngikku moƴƴu ngo kunnina si waɗama ka fello balance ka beɗɗo balance peesay wasi ko fello uhudi deppa e hoore mum ko andi ngolen koyen yaade e ngikku moƴƴu buy wa qala ɓe maki albirru ɗon andi ko wiyete ɗiggere husnul khuluqi ko ngikku moƴƴu wa qala ɓe maki akmalul mu'minin ko ɓuri timmude gomɗimɓe ɓen fof imanan iman ahsanum kon ɓurɗo ɓe labeede akhlaqan ngikkuji wa qala ɓe maki inna min ahabbakum ande ko ɓura yiɗede e moɗon ilayya e junngo amin muhammadu wa aqrabikum e ko ɓurata ɓattoyade e moɗon minni e junngo am majlisan joɗorde place werde yawmal qiyamati ñande dargal ahasinakum akhlaqan ko ɓen ɓurɓe moƴƴude ngikku wa suyla nelaɗo landa e ayil amali ko honɗum e golleli ɗin afdalu ɓuri moƴƴude faqala ɓe maki husnul khulqi ko moƴƴugol ngikku musidɓe julɓe wonen aadem moƴƴuɗo ngikku wota won aadem bonɗo ngikku wa suyla nelaɗo landa kadi an aksari ko honɗum ɓurata ɗuɗude ma yudkhilul jannata ko natata goɗɗo aljanna faqala ɓe jaabi taqwallah ko kulol allah wongol aadem hulo allah wa husnul khuluqi e moƴƴugol ngikku wa qala ɓe maki innal abda ande no jiyaɗo la yablughu himo hewtira himo yottora bi husni khuluqihi sabu moƴƴugol ngikku makko sabu jogagol ngikku moƴƴo azima teddungal darajatil akhira darjaji ka lahara wa sharafal manazila e heɓoygol galle towɗe tedduɗe wa innahu
tawa kanko la daiful ibadi ta ko luuɗo dewal kono sabu ngikku makko moƴƴo on hewtinamo e teddungal molanangal e galle towɗe tedduɗe ka aljanna ara usalafi ɓe feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen joni fi bayani husnil huluqi fi ɓanginalngol en ko wiyete ngikku moƴƴo qala alhasan o ɗo maketeɗo alhasana o wi husnul huluqi moƴƴugol ngikku bastul wajhi ko wongol aada hentiniɗo yeeso harana mo yiɗa o hiɗa ɓiɗi tun hiɗa ñilɓi ndi tun a wolante haala laaɓi ɗiɗi tati si notoɗa ma si jaaboɗa ko wippitare on tigi won aaden newiɗo hentiniɗo yeeso wa badulum nada ko ɗum woni e funsugol fertare wona aaden fertiɗo ko ɗum woni an nada wa kafful ada e surugol lorra kala lorra ko tawata e hara jaɓal iwra e ma yaha e hedditiɓɓen kala wa qala abdullah ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak wi wo kanko husnul khuluq wo ko wiyete ngikku moƴƴu fi salati hisalin koye piiji tati gogo ijtinabul maharim ko itagol kala ko harmi kon wa talabul halal e ɗaɓɓugol ko dagi kon wattawsi'atu e yanñangol alal iyali ɓeygure mum nde embere manan kon ko marɗa kon embere moyen hon ko marɗa kon yanñana ɓeygure nden nde ñaama hara a wonali ɓiɗotoɗo wullowo mo nawni ko piiro yarat naɓirte ka labtani a holtiniri ɓeygure ma wo juldere hay ɗum kadi ko waɗugol tuuru ɓeeɗa holti donkin ɓeeɗa kota suumaye mami mi heɓanta on juldeje ɗen ɗiɗi kala si tawi moyen on no woodi ɗum ɗo fo muɗum accu sono kala sodanaɓe tew embere moyen on ko marɗa kon ƴaññanaɓe dépense on hara accande ɓe ƴakka bireedi guiñe ɗum ɗum fof muɗum ko hakke si tawi de moyen no woodi mi wi ko si tawi moyen no woodi haray ɗum ɗum fof muɗum ko hakke bireedi guiño e kankaliba simple goɗɗum alaka bireedi goɗɗum alaka ndiyan kafe ɗum ɗon haray ko renagol e ɗum ko accugol ɗum wa qala ahar woɓɓe goo inni wo ko wiyete ngikku moƴƴo husnul hulqi koni ngikku moƴƴo an yakuna ko nde neɗɗon laatoto minan nasi immorde yimɓe ɓen wariban ko ɓattiɗo ɓe wona o doguɗo kereren ni mbatuji tumbodire ɗen o yahata ma si tagi yani o yaha o jooɗoyo ka ley lemuni hun to ma o yaha e nder o chambre to ma o yaha o ɓisoyi kun terrasse hun to tumbitotako na yo o wa'uno wa fima baynahum tawata ko woni kon hakkundeji maɓɓe wariban ko ɗum woni hara ko o lerɗanɗo ko ɗum wiyete ngikku moƴƴo wa qala akhar woɓɓe goo wi husnul hulqi ko woni ngikku moƴƴo kappul ada ko surgol kala lorra hara jaɓal iwra e ma hewta e julɓe ɓen wahtimalul mu'min e muññagol gomɗinɓe ɓen kala ko tawata gomɗinɗo waɗima muññoɗa hara innal ndahari ko kaari waɗilan mi sikkanano kaari ɗum ɗo mi yottotomo ɗum ɗo an etoɗa hara lorra hunde iwraɗe e ma yaha e gomɗinɓe ɓen kala kadi lorra ko iwri e gomɗinɓe ɓen arma muññoɗa andi ɗon an e goɗɗon haɓata a watta goɗɗo mo waɗima a yettotako kon no haɓirto ala wa qala akhar woɓɓe goo wi husnul hulqi koni ngikku moƴƴo alla yakuna laka ko nde laatantako ma an neɗɗo julɗo on hammun himme faale gayra allahi taala hara wona fi allah hara kala ko faaleteɗa haraka ka allah faalirteɗa e saabu allah wa hada ɗum ɗiɗo piiji kulluhuɗi fof tarifun lahu ko andinayɗi en fi ngikku moƴƴo bi baadi saabu yoga e juzu'iyatihi e geɓe muɗum ɗen wa amma tarifuhu amma andingol ngikku moƴƴo bi itibari dhatihi saabu taskorgol maggu kangu tigi tigi wa haqiqatuhu e haqiqa tigi tigi maggu fahuwa ɗum kama taqaddama ko no feƴƴirno noon nanen saabi ganno aditorino wa qalu ɓe inni fi alamati e nder mandeji bil huluqil hasani jon ngikku moƴƴo an yakuna ko nde o laatoto goo kathiral haya hara ko ɗuɗuɗo hersa hara o hersa e moƴƴa noon qalilal ada fanɗuɗo lorra hara no wela fi ɗuuɗa nde nanirta goɗɗo kaari no waɗilan ɗum ɗo kathira salahi ɗuɗuɗum moƴƴugol marɗum piiji moƴƴi alhaaliji moƴƴi saduqul lisani gongowo e ɗengal hara fof no fotan na kaari yetima a noon ko no woni sabu kaari ɗuuɗa haala qalilal kalami fanɗuɗo haala hara on tigi won haali ɗuɗuɗo haala wi moni ɗuɗuɗo haala nde laaɗo maake man qalla kalamuhu kasura amaluhu man kasura kalamuhu qalla amaluhu kala mo haala wil mum ɗuuɗi golle ɗen ɗe fanɗay joni noon ngikku moƴƴo ko yo on tigi woni qalilal kalami fanɗuɗo haala kathiral amali ɗuɗuɗo golle ko ni neɗɗo julɗon hani wawde si haalawi ngel ɗuuɗi haray ngikku moƴƴo ngon ala toon
qalila zalali hara ko fanɗuɗo mortagol koni mortagol na mortagol koyngal ngal morto yana nande mortan ɗum fanda ko heɓagol e goɗɗo fawñagol e goɗɗo legol qalilal fudul fanɗuɗo ko wiyete kon awa mortalle hani ko gotum birran on tigi wona ɗigguɗo wasulan jokkotoɗo yimɓe ɓen waɓuran tedduɗo saburan muñotoɗo shakuran jarnowo Allah jarna julɓe ɓen ko ɓe waɗanimo kon radiyan weltotoɗo si o waɗanama goɗɗum haliman muñotoɗo si o waɗama goɗɗum koni aray neɗɗo julɗum hani waɗude wa fiyan hunnowo kala ahadi ko ahoda afifan newiɗo laala anan hara on tigi wonali huɗowo nam laala anan hara o wonali huɗowo wala sababan o wonali yennowo wala nammaman o wonali waddidirowo wala motaban o wonali ño'owo goɗɗo wala ajulan o wonali hawjuɗo hawjande bonnayde wala haɓudan o wonali añanɗo wala bahilan o wonali nguddo wala hasudan o wonali hasotoɗo bashashan hentiniɗo yeeso mosowo ka yi'awo hashasan hentiniɗo yeeso mosowo ka yi'awo yuhibbu fillah tawa himo yiɗi fi Allah on himo kala ko yiɗata ko fi Allah waybirudu fillah himo añira tekkira kadi sabu Allah wa yarda himo yiɗa weltora fillah fi Allah wa yaskhatu lillah himo aña tikka fi koni wo fi Allah wa hada ɗum ɗo aydan kadi minhum e ko jeeya ɗum e maɓɓe ta'rifun andingol lidil huluɓi e fi ngikku moƴƴo lidil hulugil hasani fi ngikku moƴƴo li ba'di sifatihi fiyoga e sifaji muɗum ɗin wa fil fusulil atiya woni e fasuluji wonɗi ardi ɗin kullu sifatin kala sifa min sifatil hulugil hasan immorde sifaji ngikku moƴƴo ala hidatin e dow keerol e dow eɓɓodi wa bi istifa'i e dow hunnugol timmina majmu'in no moɓodiri tilka sifati ɗin sifaji yatashakhasu lhulugu kon neɗɗo on gikkinorta yatashakhasu ɗino hertinara alhulugol hasanu ngikku moƴƴu ngu mbi itibari sabu taskagol ajzaihi geɓe muɗum ɗen wa yazharu koyno feññina wayta mayyazu serta dol hulugil hasani ngikku moƴƴu ngu mbi itibari sifatihi sabu taskagol e ko ɗum woni sifaji muɗum ɗin haray babu en on fasulun en on ka babu 3 haray ko ɗo woni ko gasi wallahu a'la wa